Halos at tsuking 800 na miyembro ng LGBTQIA+ community king siyudad San Fernando, Pampanga, ing Miquiabe at Mekisan Metong king pekamumunang diling Pride March, apeni mo na naning lokal kapanibalan inyang June 28. Ini kanoing igit dang baralan bang misulong niya ing para-parehong karapatan daring balang sektor keti siyudad. Kasi in Mayor Tang, Keri City, Purina, ang inclusivity, Purina, talaga ng sector, kaya bin yung pang-Keri City. Masante yung senyalis sini, bakit detang programang para kareng LGBT, sabi tala, kasi nung alang unity, alang pisabing masaleses. So unity within the LGBT community and then with the coordination and collaboration with the city government. Itong Pride March na ito ay it is more than a rainbow parade, but it is a celebration of one's identity and inherent human rights. So, patuloy kami makikisa sa mga itong gawain para isulong ang karapatang pantao ng lahat. Hindi sabihan tamo po kanyan ni Pinay Pride Marches na in San Fernando. Tutupin, first time Mika Pride March in San Fernando. Is this true? Yes, at Chingson, bayo tayo palawal ta balita kung pintalan ita mismong Pride March. Talaga may ngutang tanakaretang focal persons kayong syudad. Like for example, Sir J.R. Hipolito ay focal person na po ng Gender and Development Office na po ng syudad. And kinonfirm na po na hindi po talaga yung first ever na bipalyaring Pride March kayong syudad. Ano pintalan tayo po ita, maranon, baka maranon, alas 5, alas 6. Kaya ba't in-expect mo po na medyo wala pong punta na hanapin pong Sir JR kanta, sabi ke, da po in-expect na around 800 to 1,000 members na po ng LGBTQIA+ in datang. Alas 5 paning maranon na Chingson, dakal na la, makulay itang tapat na ng City Hall, anya pinas na lang kasiyakan, tauling may kipagkwentuhan tamo karela, kitnantana, nanoy nga sabi nyo kasi ining first ever ba't adapin po, aramdaman na po karitang inclusivity, unti-unti nila ka nung matatanggap, anyapin talaga nga dyan na anong oras po ka rin Pride March kung talang debin ka nun. Yan ang gawa tayo itang balita, talagang groundbreaking yan kasi dakal po talagang sinuporta pong make attend. At dyan kanila po parte ng LGBTQIA+, actually detang alay. May magdatang lang po ang sinuporta lang karetang kaya Mo rin advocates. Justin, ano yung significant na rin marches o Pride March? Well, Kasi I'm sure in your younger days, you attended many marches as well. Probably one Pride March you were there as an advocate. Yung pamagmarcha kasi at Chingson, Kabalen, at tamo ako na Parliament of the Streets, kinila mititipon ring sa blang tao bang i-voice out itang kanilang kapilubluban, itang kanilang aspirations, nung pabor laking beto nga bagay, pabor king beto nga bagay, ilang buring paglaban at ilang buring adwananan, kasi naman na bididinan ng mga platform na pangdamdaman ng gobyerno, basically, huling beto ng policy makers. So, mititipon la rin bang pabalong na, yan mo naman king gobyerno, king mamilog sa dalipunan, na pinili yung kanilang paglaban, pinili yung kanilang panawan. At saka, sabi potang kasi, hindi mo, Pride March, magmarcha lang makanyan, kay but engage mo rin yung sentimiento na ning memalen, potang dadalan ka magmarcha. Nung kakit mo indifferent la o we welcome na kayo, wala mo itang simpatya na akit yun naman Oreta mong delana na ng Pride March, ay obserba mo nung ating yung epekto o impact itang Pride March karetang dadalanan. Lalawin ko lang po retang lalawek yung gilid na ning kalsada nung nana pong reception da karetang lalakad kakatawa po ding aliwa talaga, ating po talagang nila pa masyadong aware, ang po nila pa masyadong tanggap, pero mas manibabaw la po retang, dakala po retang matuwang mangwapang picture at Chingson na talagang proud na talagang first ever Pride March. Kaya ba't akit mo, diyang maraming po retang aliwapang tao, rin wala talagang pamibale-baleta po retang establishmentong nuno ko nila bago, para po magsimula. Talagang balog na po nating lumabas sa kaya. Kaya sabi bilang po retang aliwa,
Nana po oras sa magsilbiing kaya kayo sabi ni Silvio, karano niyo po yatang may mukulatan. Ali abalitan mi po kasi atin po marcha ngayon niya na uling budi mi po akit tumanano la po talaga detang malyaring pa magmarcha na ning Pride Month King Sir. Okay. Itang netong rin paglaban da rin kaya katamong kabaro, dahil kapatad tamo kaya LGBTQ plus community apin in SOGI Equality Bill. So nano ing dimdam mo karela or nano ing balo mo tungkol keng SOGI Equality Bill. Metong niya karelang pakipaglaban ini. Yes, at Chingson kasi ginawa tayo pong series of reports regarding kay Pride Month. So first day na po hanggang last day na po ning bulan na ning Hunyo, talagang metong po yung daramdaman tamo. Laban kin diskriminasyon ang po ipasa in SOGI Bill. Nung balo niya po, in SOGI Bill kasi simula ya po year 2000 niya pa po Ibig simula pong big file kanita or big ukyat king Senado, former Senator late Miriam Defensor Santiago. So may gita 2 dekada na po, takal na po talaga many muna ako may kipaglaban ketang mismong SOGI Bill. Hanggang ini, aliyan pa rin po talaga bididinan talagang importansya pong priority. So hanggang ini may revise dakal na po talagang may nibayo, diba dakal pa rin po talagang ali makaintindihan. Yan, sabi tang po karitang aliwa pang may kiyabe karing Pride March ang po karitang series of reports na gawa tamo, pare-pareho wala po sentimiento. At dyan actually, pakatotohanan po nini, pati po rin ang miyembro na rin LGBTQI members ng syudad, honest naman po rin king siwala yung mismong organization na po ng CSFP, dakal din po king miyembro na nali pa po antin dyan ng SOGI Bill. So metong po ka rin talagang panikwanan dang ini, ang po yung CSFP po, kasabi tala po rin yung ganagan ng manungkulan na first, bago po datag in Pride Month, ginawa nila pong balamo sa seminars regarding yung SOGI Bill. Ating local ordinance, ating niyaliwang municipalities and cities kaya Pilipinas, ating ng local ordinances dapat yung sasabihan dapin alalang ipan. Kasi nung alakan SOGI Equality Bill, national, law, alaya rin talagang, alaya rin maging talagang ipan. Balo yung ma'am, iking siya dadamili sa tinla pong Anti-Discrimination Ordinance. 2013 niya pa po may pasar. Pero ngayon actually, honestly, ngayon kaya papin po rin Michelle Joy Ferraris, Ferraris, Madam Michelle Joy naman. Kaya din tayo din si LTV 36, metong yaping karetang sangkano, but kinumbira kaya niyang minsan in interview. Okay, I think that was during that period din, 2012, 2013, and masanting yan talaga. Ngayon po, ano po masyadong aware din tao natin pala makantang ordinansang may pasar kay Angeles City ka. Balo tamo po, gusto may pasar yung ordinansa, dapat balo na po rin kabalen ng po rin miyembro na po ni komunidad. Pero ngayon po, syempre, nung mismong national po, ang po mismong pamagbatas tamo kay Pilipinas, elite po din ng importansya, makatanong din pong serious one, itang mismong ordinansa nga rin. Bigla ko nga na ka. Ewan rin yung minsan natin ng pena sakit. Ewan rin yung report siya, ng pena sakit. Kaya ba't pepayawis no pang Mayor Vilma Bengkay, then ano na lagi, then pulis, puling bala mo amiti na aksyon agad itang, nano nang bilyari ka nita pe? Ing making kwento na nita, netong yung transgender woman, ing penasakit da, they're running, actually members na rin of the LGBTQI plus community, pero may nangyari, huling liratok pandera no, kay Bat, natabo rin, huling mababastos siya kaya nanggagawan da, kinonfront na lang. Kanta de piso-pansopan. At penumbok de, pinakaldeng boti. And kantaya miras sa ICU, huli na rin ang kitang gawa ng ita. Then, at lula ka rin kaluguran na ng biktima, rin minta ka rin police stations na Mabilog San Fernando, Milyari kasi ni Barangay Santa Lucia. So, pintalando rin nearby police stations. At lung police stations mo naman ipintalanda. And yet, ikaresan sa Sabyan, edo in-entertain. At right there and then, mo rin itang sitwasyon nito, alam mera ka na suspect. This prompted the city government, especially through the leadership of Mayor Vilma Caluwag, to call for an emergency meeting kasi Oteo si Sikasuan, Denny, kikatamong kabalen. At syempre, maging line na pinding kikatamong city mayor is
Eco Marine na pera ka lang na rin kaya ni Kenny, members nila ng LGBTQIA+ community at balutan naman din nung makananuya ka-supportive Mayor V. Advocate yan talaga. Hanapin po. Eya Peki, karasketang advocacy na mumunan dili, akit mo, karing aliwa kasi pikarine dang surrounded la or den karelang malapit karela kaila lang LGBT. Pero she's proud. Yung kayang assistant, then heads of offices na, retang malapit kaya king mayor's office. Marakal ka rin ang vocal persons na LGBT la. So, bala mo, karin mo akit na talagang atsukeng puso na itang inclusivity, karas karetang LGBT. So, ita masanting yung bagay. Kasi culturally, balo mo, kaya katamo. Maski pa atin ang openness, itang fact na may papasar itang SOGI Equality Bill at imburin sabya na maalala ika kaya kang paglalawit karetang interview na ano yung sangkan o yung balakid. What is the main obstacle? Bakit aliya mi papasar kete Pilipinas ken Senado yung SOGI Equality Bill nino inko kontra. Siyempre, linuwal tamo kay field, may kisabi tamo. Dakal po talaga nga lipaantin dyan na ano ba talaga yung SOGI bill. So isipan da po, basically, inibang SOGI bill is for LGBTQIA+ community yamo ba? Manyad la pang extra treatment or special treatment, makanta. Yan po, lalawin tayo po tatansyan tayo, ito po talaga ilalawin to for LGBTQIA+. May kisabi tayo po karing focal persons, like for example, yung Attorney Aloy na po ni CHR Central Luzon, which is proud yan rin po kano, link tayo po kay Pride March at suya naman. Yung SOGI bill is not solely for LGBTQIA+ po kano. So yung SOGI, ganaganang tao king Pilipinas, protektahan na po ng SOGI bill as long as yung discrimination po dudulot niya po king gender-based ingkay. So for example, ito nga babae, kawag niya pa example ito nga babae outside LGBTQ na. So nung mapapromote ulit yung gender na babae, ito po yung in-explain na po kako king CHR. Ito pong SOGI, binungobya ka rin Nung maluwat niya po, for promotion niya po, dakalya pong papakit ang masanting gawaking kumpanya, pero uling babae po, de po promote. Who are the major oppositionists? Yes, Meaning the people in power o masikan at yung Senate, for example, or at yung Congress na kokontra. Don't you know? Kasi nung bakit yung kakatamong SOGI bill mag-progress at dakal na rin tututo. Number one, we are predominantly a Christian country. Aliya po kano talaga main priority. So lalawin din po kasi itang anggulo na bala mo sa aliya po needed pa yung SOGI bill ngayon.